Hello guys, welcome to my channel. My name is Brian Sawaya and thanks for coming back to my channel. So today I decided to do things, a little bit different, and I tried to spice things up, and just talk about things that you guys have probably never heard before. And I believe today's episode is gonna be like really exciting. Well, all of the episodes are always exciting. I think you're going to enjoy every episode on this series, yeah, story na story. So as you might have seen from the title of this video, today I'll be talking about when you have like no options left. And it's things that we do in the rural areas that and that's why I'm saying you guys have probably never seen them before. It's because there's things that it's either we used to do back in the days, like in the rural areas as we were growing up, but obviously technology is advanced, so we're not probably like no longer doing some of the things that we used to do. So today's video will also be very short, but please don't forget to subscribe excuse me, to subscribe, share and like, and invite your whole world to come and watch my videos. Also I have added an extra thing which was suggested by a friend, so at the end of the, please watch until the end of the video. This is if you are here as someone who wants to learn Xitsonga, so I will be highlighting all the words, all the Xitsonga words at the end of the video. I'll be giving their meanings as well, so there'll be like a glossary sort of thing at the end of this video. So yeah, let's start with it. Okay, so xo sungula lexi nga ta va kha vulavula hi xona i thabu. Nsinya wa thabu. So thabu wu tswala mathabu i ti-fruit tin'wanyani ti nga na tinyungu to tala ngopfu, and then ti fana na mankuwa if I'm not mistaken. So a hi teka hina a hi risa and a phasa swinyenyana loko hi kha hi kula, just for fun, and also just for nyama, extra nyama man khomanyana. So so loko i teka nsimbi i fika i my vona like bark, like the bark of the tree. Loko i fika i hala layani a ku ta huma ma white. So loko i teka mafi lamaya i fika i ma chela xikotikotini, i fikeni i veka xikotikoti lexi andilweni xi vila, a swi ta va chappies. So swilo leswiyani a wu ta yi hlantswa i cakunya yi fana na chappies, like i chappies ya chappies straight, i just ku ri yi hava flavor. So a yi tirhisa inani chappies liya loko se yi hetini ku sweka as xilo xo phasa swinyenyani. Se loko i fika xi veka laya, like a fika xi veka ka something xo fana na lexiwani evikeni, then i veka na swakudya, and then swinyenyana swi tata swi fika swi dya swi phasiwa swi nga koti kusuka. So that's the first one. Number two, ku na this fruit, ku na ximilani xin'wanyana hi xi vitana danda a xi tirhisa a hi sibi. So loko hi ri masin'wini hi rivele sibi kaya hi kha hi ri ku rimeni, a teka danda hi hlamba yona. So ximilani lexiwa loko i xi crush so xa ha tsakama, evikeni hi hlamba xa phupha fana na sibi. So loko hi ri nhoveni hi ri hava sibi a hi tirhisa danda. And then number three, loko i ri hava ayini, khale hina a hi nga tirhisi ayini ya ndzilo leya gezi, a hi tirhisa ayini yo cheriwa makala. So a ku ri ya nsimbi ayini ya kona, so a wu chela makala laha evikeni yi pfala, and then yeah, I know swimbalo swa wena. And yeah, I ri strong blind in ayini ya kona, so a yi tirha ku fana na leyi ya gezi ya masiku lawa. So loko gezi ri fambini makaya wa ri na yona ayini liya wa nga ha yi tirhisa ku ayina swimbalo swa wena. And then lexi landzelaka a hi tirhisa hina nchumu wun'wana hi vitanaka ku chechisa, ku virisa mati, because hina makaya a swi talangi hi tirhisa gezi, especially ka hina la ni ka kula kona. Nkarhi wo tala a ku tshiveriwa ndzilo mpundzu wun'wana na wun'wana, a hi nga tirhisi xitofu most of the time, a nga tirhisiwi ketlele ya gezi because a swi heta ndzilo or a swi heta gezi. So most of the time a hi tirhisa ndzilo ku tseleka mati, ku virisa mati na swin'wana na swin'wana. So chechisa i xin'wanyana xo chela mati evikeni ni vekela ndzilweni. So i nga chela mati like mo tala mo fika like 2 liter hinkwawo a chechiseni, depending ka ku ri chechisa ya kona yi kule ku fika kwini. Ni xona masiku lama va yi tirhisa na 5 years ni nga siya like amakaya, so a ni tivi if va yi tirhisa or va tirhisa gezi masiku lama. Lexi landzelaka,
Okay, so kokwana mina nkarhi wo tala a va nga tirhisi spices ka swakudya loko swi kwa nyama a va tirhisa this herb ximilana xin'wanyana so va fika va xi chela like xa ha tsakama va xi chela endzeni ka nyama and then a xi ri na this mint taste ya kumbexana ku ri mint a ni tivi but then a xi ri na mint taste nyana yin'wana ya unique like taste yin'wanyana mo ka mi nga si tshama mi yi twa like taste yin'wana ya kahle ngopfu so a va nga a vo chela munyu va chela na yona mint inani ximilana lexi a va chela like matluka ma 2 or 3 a xi ri xitsongonyana so about like size lewa so and a xi nandzika ngopfu mani khomenyana so loko ri hava spices a wu tirhisa mint liya or tisupu to chela xiveni right and then lewa yi ya tsakisa so loko i ri hava xevo i ri na vuswa mara i ri na chukele nako ku ri na mati ka n'wina i nga endla leswi hi swi vitanaka masi ya mati so i chela vuswa i chela chukele i chela masi ivikeni pfuva so ivikeni dya ile pfula so swa namba mara hayi ngopfu i swi dya loko i nga ri na choice or loko i ri na vuswa i ri na munyu i ri na half cut avocado i nga swi dya swi ri swin'we se teka munyu i chela half cutini ivikeni swi hlanganisa ivikeni dya na vuswa swi namba ku penga mani va tshemba ni byela ku na kokwani van'wanyana a va dya vuswa na tiya ya rooibos tiya ya rooibos mara a yi va yi cheriwe chukele like yi nga cheriwangi nchumu handle ka chukele va dya vuswa na rooibos so one day loko i lava ku try out something xintshwa i ngo ringeta sweswo okay so hina loko hi kha hi ri nhoveni hi kha hi risa tihomu loko i lava ku hlama matinu a ku ri na ximilana xin'wanyana hi xi vitanaka xintomana a wu fika i tshova xirhavani so evikeni ku sometimes a wu xi cakunya njhe mara a wu ta xi endla so also like a va ku xi basisa matinu like matinu ya ho vhela ma ta va ma white nyana so ma ta va ma basa more loko i heta ku xi tirhisa xi lexiya so ya loko kumbexana loko i rivele ku hlamba matinu loko u suka i ya nhoveni so a wu ta tirhisa xo xi lexiya alright so or loko mi helele coffee or like tiya or rooibos ka n'wina so hi nga teka xilepulani ne it's either i pfulela xitofu or ku ri na makala ya ndzilo right so i teka chukele i veka a xilepulanini xa nsimbi ivikeni i fika i veka laha until chukele leri ra ri n'oka so loko ri n'okini i ri teka i ri chela matini mo vila sweswo swi tandza tiya hi leswi a endla swona nkarhi wo tala loko hi ri masin'wini hi ri rivele ti-tea bag na swin'wana na swin'wana swo endla tiya so ya swi testa ku fana na tiya swi fana tiya straight so maybe kumbexana tiya endliwe hi swona a yi swi tivi hina loko a swi bohi ku ri like ka n'wina ku va ku ri na mbedo cause hina hi kule hi kha hi tlela a switheveni so xitheve i nchumu wun'we wo endliwa hi mihlahlu i mihlahlu ya I think i mihlahlu yi inaneriwa yi vekeriwa kahle yi rhungiwa yi rhungiwa kahle I think vo tala ma xi tiva xitheve so a tlela switheveni na loko hi kha hi kula a ku nga laveki ya mbedo n'wana n'wana a ri na mbedo wa yena mani khomanya plus a tlela moni swi tshika kwalano so also like loko i tlhave mitwa a nhoveni ne loko like mitwa wu nghena a xikinini xa wena especially le nkondweni wu nghenini ivikeni the tip ya mutwa lowu wu salele a nkondweni wa wena a wu teka mutwa wun'wanyani like a wu nga lavi nayiti ku susa mitwa luwa a to teka mutwa wun'wanyani ivikeni i ti operator nyana so endla surgery like yitsongo kwala nkondweni wa wena ivikeni mutwa luwa wu suka a ku nga laveki nayiti so okay so yes this is lewa yi very interesting nto hi mani na yona ku ri loko mi ri hava oven yo bake ka n'wina so u nga cela goji so xigojana nyana so evikeni like i chela sweswi i lava ku ta swi beka kwalaya kwala goji xigojanini evikeni la henhla mi pfala hi something ivikeni a henhla mi tshivela ndzilo so hiti liya yi ta baka swilo leswi swi nga laha hansi and apparently swi ta huma swi kha swi nandzika swa kona ka hina a yi tshama swi endla cause a ku ri na xitofu so a ni tshama like ni vona vanhu lava nga swi endla but then apparently that's a thing so yeah and then yo hetsele
So hina loko hi ri nhoveni a hi nga fambi na ti-tissue or maphepha ne a ntumbuluko wu ta nkarhi wun'wana na wun'wani like a wu mi byeli ku ri okay ni le ku teni ni kombela yi ti lungisela o yini ma ni khoma nyana so loko ntumbuluko wu ta wa nhoveni i fanele i ti pfuna ni vulavula hi masivi sweswiwa so vo tala ni xo ala mi twisisi mhaka ku ni vulavula hi masivi so leswi ni swi vulaka i ku loko hi ri nhoveni hi lava ku ti pfuna like loko hi lava ku toileta ku ti pfuna toilet a wu ya endzhaku ka xikhwati laha kun'wana na kun'wana nje or endzhaku ka nsinya yi fika yi ti pfuna evukeni loko i heta hikuva a nga ri na maphepha or ti-tissue nkarhi wo tala a hi tirhisa makamba like makamba ku ri na misinya yo hambanahambana so a wu lava nsinya lowu nga na makamba ma soft or i tirhisa ridge rona ri nga pfuni ngopfu mara u tirhisa maribye yo tala ri cukumeta kwala evukeni munhu un'wana a fika a ri teka ridge leri a hi tirhisa swiribyana switsongo ku ba tihomu so okay so yeah guys ni byeleni ku ri yini yi nga mi tsakisa ngopfu like yini leyi mi nga yeah like that you found the most interesting ka tona hinkwato kambe ku ri mi nga rivali ku ta va ku ri na glossary at the end of the video nakona mi nga rivali ku subscribe na ku rhamba tichomi ta n'wina hinkwato ku ri ta subscribe ka channel ya mina I really appreciate the support ni kombela ku ri mi tshama makaya mi va safe and mi landzelela ti-regulations ta lockdown I'm going back to the south. I'm going back where my roots ain't watered down. Growing like a baobab tree of life on fertile ground. My ancestors put me on game, on charm, on gold chains, with my old shoe in a jail. Drip all over